lapho kufika kuphelele khona nomfanekiso oqoshiwe ukhoma sisemcimbini namhlanje ibhanato school iJohannesburg North kusho ukuthi siseGoli Imperial North right ya namhlanje siphethe iqhola kithi iqhaliso kwaZulu elazela phana kuhlaka production ugwajo qhola kithi futhi usukubelele sikwamukele awubese ngiyabingelela mfethu ngibingelela nababukeli mfethu angijwayele ukwenzavuka mina ujwayele mpahla leyo siyaphila mna wethu siyaphila qhola kithi futhi futhi nawo amaphuphi ngicabanga ukuthi bakwazi abantu kongafuna ukuthi ngilokho ngibuza into eziningi ushina futhi ngoba usujwayele umsebenzi wakho lesowenza namhlanje owakho namhlanje uze ngathi njengoba namhlanje sikubona ungaphatha umbhobho lapho mfethu ngibingelele emhlana sezansi Afrika yonke okay ngiqale ngikhuleke kwinkasheni enkulu kaMenzi iphuzu umlaza ngameva ulanga lisekhulile manje njengoba singabhikithi ngikhuleke ukuthi itsibaphe magwalagwala bese ngazowa umuntu obudumpala kahla mangikhuleka kanje ngikhuleke kakumama ebukhosini bakaseswazini bese ngikhuleke ebukhosini obungiphethe bakwaZulu ingonyama indlula mithi bese ngikhuleka ke ebukhosini bala esikhona namhlanje bokomashobala umsowakazi no into enzakalayo khona sizwe singabantu abaqhakambisa kakhulu isinto so abantu abaningi banokudideka ngalesi sizwe sikamakabakazi esiseZimbabwe so ke namhlanje sizama ukubavezela abantu ukuthi njengoba uphethe lo mbhobho yena uyintatheli abantu abaningi baye bethola information eningi ngathi iqiniso lelo yonke into eyiqiniso ephilwayo kunjalo mfowethu so namhlanje ke siyinhlaka production ugwajo ngumphakazungu sithe asithole ithuba sisuke kwaZulu Natal size la sizohlangana nesizwe sikamzilikazi sabathokazi so ke sizama ukuvezela abantu ke abantu bazobona sepejini lethu ukuthi lo mcimbi sobe siwubroadcaster siwuveza ukuthi kunesizwe kanje esila njengathi esidla konke njengathi esiganwa njengathi namhlanje ngale ngasezweni eZimbabwe uqala i-global shift iyaqoshwa bukhoma bhanyabhanya yonke into namhlanje sizavela kula production ngoba namhlanje sizavela njengoba sikopa lapha ku-Anomite Media uqala ukuthi liyasho ukuthi siwuZulu singabenguni sibhile isiko mpeleni lodwa iqala kithi ukuthi ngiyabonga ukuthi umuntu ungavela fika futhi sathola ukukhulumisana nawe qala kithi qala sabonga kakhulu mfethu inhloso enkulu mfethu ukuthi abantu abazi ukuthi siyinto eyodwa sibambene singama-Afrika ngoba kuyaba khona okuningi ukucwasana kube khona ukushayisana kwembono uma wena useZimbabwe mina ngila eSouth Africa ngikwaZulu ngikwaNongoma ngisempangeni ngisemtuba ube ngazi ukuthi asiyona into eyodwa so ngizama ukuyiqeda lento leyo ke mfethu ukuthi siyigazi elilodwa singabantu ababodwa sizwe sodwa siyakhuluma ulimi olufanayo sento ey'fanayo ey'ngamasiko mfethu siyajabula ngoba naye nenkosi siyayibona kwendawo siyabonga qala kithi bathi sibungaza ukuqoqeka kwesizwe okwesikhombisa kusho ukuthi ke sibungaza ukubuya kwesizwe ukubuyiswa kwesizwe ngoba besilahlekile njengoba isizwe saso kwaZulu sesawela kwaBulawayo kuningi okwalahleka amaqhawe kodwa njengoba sesiqoqekile sibungaza bathi umnyaka wesikhombisa loqala kithi awusho mfethu ngamafuphi ngokungawe sakubona futhi ngaphambilini ukwafika dadada laphana koBulawayo emzini omkhulu okuyisona isizwe samzilikazi esithe khona kwaqa uthini namhlanje njengoba silapha siseGoli iseNingizimu Afrika uthini kwabantu bethu abangakubona ngendlela thizeni wona ubaxwayisa bese ngakusho sengizophetha mfethu ukuthi kuyajabulisa lokho sikubona kwenzeka uma kusekela amasiko ukuthi masibona izwe efana nani ey'phusha nemedia eqhakambisa isintu sakithi nenkosi ekhona phakathi kwesizwe ney'nduna ukuhlanganisa nje ukuthi noma ungekho esigodlweni koBulawayo kula eGoli kodwa kuqhubeke isintu kuqhubeke isiko kugujwe umgubho imikhosi emihlanga seyishayela ihlombe kakhulu ingakho thina sihlezi si-behind the scene siyiveza ukuthi no nali usiko nali izinto sethu nali izinto zethu okumele ngempela ngabe siphila ngazo ngoba izizwe ey'ningi mfethu ziphumelele ngenxa yokuthi basebenzisa lokho abanakho abayikuze bephumelele. For example, isizwe samaSulumane sibamba iculture yazo ngisho inkolo yazo yonke indawo yabo ukubuka bathi kangakanani bathi kakhulu qala ke awulisisi siyabonga mina webo inkulumo yakho mfethu
Umntaka production abaseceleni xa abenze besasubscribe sure ukuthi balandela leli page bahlala nani makhawuni bathumele indaba ezimnandi asazaza ukutshela Ungabi khona khona. ukuthi mina ubona ngubani ngoba yakho sikubanqima nje isikhathi amabhola khona khona sibise wethi qapha ngobuqeshi bangitho awukuqeshi soda bese simathazana siyaqina abathi yinto la sejazi la daba lapasi kula majiki mabhoje mabaphaza ndaba zasemadotheni simathipha kuphela zingawo babili lapha bala bamhlali gizi esubovu yasemangwaneni isigodi abafana wesilamatheni isigodi Sathokoza kakhulu. sekwanda lapha ezala khona ecala kwethu umongameli wamabhizinisi sikamthwakazi ubona umongameli qala kithi hayi somtshela umbizi ukuthi khona khona ngempela ezimbabwe kuluboko bela khona ubambile ngempela kuzila impela cha kakhulu asibonge